बेयावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। नैथियाव आङो दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे सिडली समस्ति बे गामियाव आङो गिदिंदों आरो दिनै बे गिदिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दा मुस्लिम जाय माइनरिटि बे माइनरिटि मुस्लिम जातिनि मास मोनसे जे उदै बासिनाय बा गावसोरनि आल्लाह बा इसोरखौ सिबिनाय बे उदै बासिनाय समखौ बिथांमोना लागासिनो। बे लानाय समाव दिनै बिथांमोनजों फैनानै आंबो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननियाव फैनानै आङो माखासे जे माबा मोनसे जाय मानसिफ्रा दिनै गोरिब दुखिया बा गोरिब न'खरनि मानसिफोर दङ बेफोरबायदि मानसिफोरनो दिनै आङो माबा मोनसे बुस्थु लानानैसो आं थांगोन होननानै दिनै आं फैनायाव बिथांमोननि जे उदै बासिनानै थानाय आरो इसोरखौ सिबिनानै थानाय बिथांमोननिफ्राय दिनै आं आशीर्बाद आरो बोरखौ आं मोननो हादों। निस्सय आंनि माखासे मावनो लानाय खामानियाव जाहाथे बिसिनि बोर आरो आशीर्बादा जाहाथे आंनाव दङ होननानै आरो मोनबाय होननानै आं सानो। अरायसम आंनि आवगायनायाव जाहाथे जोंनि इसोर आरो बिसिनि आल्लाह आरो गासैनिबो भगबाना जाहाथे आंनि सायाव थानानै सिगां जानानै दैदेनलाङो बेखौ आं आसा खालामो आरो निस्सय आंहा मोनसे फोथायनाय दं। रायजो राजाया बा इसोर रायजो राजाया मालाबाबो माबा मोनसे बुस्थु होनो हाया, नाथाय इसोरा जोंनो बा भगबाना जोंनो माबा मोनसे जोंनो थाबायनायावनो होन, माबा मोनसे मावनायावनो होन, माबा मोनसे बिजनेस मावनायावनो होन, बे गासैयावबो जोंनि सिगाङाव थानानै जोंनो खामानि मावनो जोंनो खाबु होयो। आरो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो सानबावदों, गासैबो जाथिनि आरो गासैबो धर्मनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय सासे बयहाबो जोंहा इसोर दङ आरो भगबान दङ। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे साफ्रोमनिबो इसोर आरो भगबाना माब्लाबाबो मोखाङाव नुजाया आरो जोङो इसोरखौ आरो भगबानखौ जों नुनो मोना, नाथाय सोरबा सासे मानसिनि अन्तराव हाबनानै बा गोसोआव हाबनानै रायजो राजाखौ नायनो थाखाय बेनो थुलुंगानाय होनाय बायदि आं मोननानै दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव आं गिदिंबाय थादों आरो आङो बिथांमोनजोंहाय आङो गिदिंनानै आङो मोनसे रंजाखांनाय आं मोन्दों। आरो बे जोंनि 13 नं समस्ति बा चिरां डिस्ट्रिक्ट सिडली समस्तियावहाय माइनरिटि हिसाबै बा मुस्लिम एरिया हिसाबै 16टा गामि दङ। मजाबारियाव 4 गामि, बासुगावआव 10टा गामि आरो बेंटलाव 2 गामि। बे 16टा गामियाव आङो दिनै रायजो राजाजों हाबनानै जि बुस्थु माबा मोनसे फिसा दे आं होबाय, बे होनायाव आंहा इसिबां मानि आंहा माबा गैया, मा होनोमोनलाय, गौरब गैया, नाथाय आं बिनिफ्राय बांसिन आं होनो लुबैयो। नाथाय मालाबानि समाव आंबो माबा मोनसे सुबिदायाव गोलैनाय हिसाबै आंबो होजोबनो हाया, नाथाय आङो बेखौनो आसा खालामदों जे रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बादजों दिनै आङो मोनसे मोननै बुस्थु होदों, नाथाय बिनिफ्राय बांसिन आं जाहाथे आं जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम आङो रायजो राजानो दुख सुख मोजां गाज्रि आं गासैखौ खबर लानानै जाहाथे मावलांबाय थानो हायो, बेखौ आङो गासैबो जोंनि अल BTCनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैनावबो आङो बोर आरो आशीर्बाद आङो बिनो लुबैदों, जाहाथे आंनि जि थांखियाव थाबायनाय जि रायजो राजाखौ मोनसे लामाजों आङो दैदेनलांनो लुबैनाय आरो जोंनि माखासे इयुथ्सफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो लुबैनाय, बेफोरबायदियाव जाहाथे आंनि थाखाय बयबो आर'ज गाबनानै आरो भगबान आरो इसोरनाव आरो अबंलारिनाव जाहाथे आंनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होयो, बेखौ आङो बुंबाय। आरो आंनि बे जि बेरायनाय, बे बेरायनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजा उन्दैफोर आरो गोनांफोर गैयिफोर गासैजोंबो आङो लोगो लानो मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोन्दों। কি ক'ব, যেহেতু যীশুৱে চম্পামাৰি আজি মোজাবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাসুগাঁও বেংটললৈকে প্ৰায় 16টা গাঁৱত এই ঈদ উপলক্ষে কাপোৰ বিতৰণ কৰিছে, কি ক'ব আপুনি? জনগণৰ কাষত আছে BPF দলে আৰু এইটো এটা শুভ লক্ষণ জনগণৰ কাৰণে। বিগত কেইবা বছৰ ধৰি আমি এই অঞ্চলবোৰত ঘূৰি আছোঁ। BPFৰ প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ব্লক লেভেল, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু জিলা কেন্দ্ৰীয় লেভেলৰ বিষয়ববীয়াসকলে চৰকাৰ নাই কিন্তু জনগণৰ লগত আছে। এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহ ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ এমাহ ৰোজা ৰাখিছে, উপবাসে আছে আৰু এই পবিত্ৰখনত অহাকালি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু এই পবিত্ৰ উৎসৱ
পবিত্ৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আগমুহূৰ্তত BPF দলৰ পৰা যিচুৰ নেতৃত্বত গোটেই BPFৰ কৰ্মী আহি ঘৰে ঘৰে গৰীব দুখীয়াসকলক শাৰী লুংগি দিছে এটা শুভ লক্ষণ যে চৰকাৰ নথকাৰ পিছতো এটা সৎ মনোবল থকাৰ লগে লগে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে জনগণৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে ই এটা প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে কিন্তু শাসক গোষ্ঠী UPPL চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এনেধৰণে হয়তো মানুহৰ মাজত সোমোৱা নাই মাজত শুনিছোঁ কেইদিনমান আগতে UPPLৰ দলৰ কিছু নেতাকৰ্মীয়ে কিছু ইফতাৰ বিতৰণ দিছে তাক লৈ বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে যে 200 ঘৰ মানুহ 150 ঘৰ 250 ঘৰ মানুহ তাতে 1000 টকা বা 1500 টকাৰ ফল মূল দিছে বৰ হাস্যকৰ হৈছে কিন্তু যিচুৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইয়াৰে 13 নম্বৰ চিৰাং সমষ্টিৰ ব্লকৰ প্ৰাইমাৰী বিষয়ববীয়াসকলে একদম বাছি গাঁও অঞ্চলৰ একেবাৰে সৰল সহজ গৰীব দুখীয়া যিসকল প্ৰকৃততে দুখীয়া যিসকলে পবিত্ৰ ৰমজান মাহটোত উপবাসে থাকি পবিত্ৰ ঈদটোত বছৰৰ এই দুটা ঈদ হয় প্ৰথম এই ঈদ উল ফিতৰ এই ঈদটোত নিজৰ এযোৰ কাপোৰ কিনা এটা বস্তু কিনাৰ সম্বল নাই তেওঁলোকৰ এই মানুহবোৰক একদম প্ৰকৃত গৰীব মানুহবোৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দলীয়ভাৱে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোক বাছি ওলাই তেওঁলোকক এটা সামান্য উপহাৰ কাপোৰ এযোৰ বা কিবা এযোৰ দিছে এইটো তেওঁলোকৰ মনত বৰ শান্তি দিব আৰু এই শান্তিয়ে এই দলটোক এই BTC অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব আজি আমাৰ লগত বড়ো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আহি মাইনৰিটি গাঁওবোৰ ঘূৰিছে গৰীব মানুহবোৰক সেই উপহাৰ দিছে এই কথাটো এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ আহিব আৰু এই পবিত্ৰ ৰমজানৰ এই দোৱাটো আমি আপিল কৰিছোঁ এই আজি শেষ ইফতাৰৰ সময় আৰু এই সময়খিনিত গোটেই BTCৰ উন্নয়নৰ শান্তিৰ হকে যাতে সকলোৱে দোৱা কৰে আৰু এই সমন্বয়ৰ যাত্ৰাটোৱে এই পবিত্ৰ ক্ষণত এটা BTCৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহে BPFৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনত উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা নতুন মাত্ৰাত আহে আৰু এক শান্তিৰ পৰিৱেশ BTCত গঢ় লৈ উঠে এই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আটাইকে পবিত্ৰ ৰমজানৰ ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা জনাই দলীয় কৰ্মীসকলৰ ছেক্ৰিফাইচ ত্যাগ মই তামোলপুৰৰ পৰা আহি দেখিছোঁ এই অঞ্চলৰ প্ৰাইমাৰী ব্লক জিলা সমিতিৰ দলীয় কৰ্মীসকলে কি একদম আন্তৰিকতাৰে ছেক্ৰিফাইচ কৰি এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহত মানুহৰ পদূলি ঘূৰি মানুহৰ খবৰ লৈছে তাৰ কাৰণে সকলো দলীয় কৰ্মীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি এইখিনিয়ে কৈ মই সামৰি মাৰিছোঁ থেংক ইউ